Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Jemari at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kabuteng ko ti asawa. Siyak ti babae asumursurot latan no anya ti pagayatan ti asawa. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Jemari. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Nanang. Apay ka di? Adda ak iti trabaho. Adda ka di importante nga ibagayo. Kaya't kalaan ako mustaan, anak ko. Mailiw kamin ni tatang bukan ka. Umay ka kumamot pumasyar dito balay Nanang, amoy mat asaan nakapalubusan ni Daniel apumanaw iti balay. Kaputawan aga si kaso ijay. Uray may sala ko mga aldaw mat anak ko. Kaya't da ka ngamin makita. Sige, Nanang. Padasak man ang tagpakadaki ni Daniel. Barang palubusan na. Sige nga Rod, anak. Namnamaag tiyo umay mo Urayan da ka. Saan nyo kumaanam namaan, Nanang? Kaputadyak ang mo no palubusan nak ti asawa. Wano saan? Kaya't dananang nga agawid ak Daniel. Uray may salaang kumamot nga aldaw. Dayta ka di man ang tibagam. Apay pailang nga agawid kay Jay. At dalang nga rodin balay mo dito'y. Siya kon ti pamilyam. Isu asyak nga rod ti pamaysam. Asino ay ti agasikaso dito'y balay no pumanaw ka? May salaang mat nga aldaw. Saan mo ka di akabailan ti agluto iti kanang iti may salaang nga aldaw? Saan? Isu asaan ang mabalin a pumanaw ka? Napigsapay mat dagiti dadakkel mo. Saan da pa'y matakasapulan ti tulong mo? No kayat da, isu da ti umay pumasyar dito'y balay. Sana bali ang madisturbo ti trabaho da ijay. Taayos lang siguro kadakwada. Sige nga Rod, padasak nga ibaga nga isuda langan ti umay pumasyar dito'y balay. Nasaysayat pa'y. Hello, Tatang. Apay anak kaawag ka anak ko. Adda ka di bagam. Agawid ka ka din. Saan, Tatang? Saan nakapinalubusan ti asawa? Ayunay matay na nagpaidam ti asawa. Nalabas may. Tadakkel na kami nga umay mo pasyaran. Nga maapay adi nakapalubusan. Di na kaya't apumanawak dito'y balay, Tatang. Iso anak ko nana, ada kayo laangan ti umayag pasyar dito'y balay. Ay may mayat sa ngagpayso Tapno makapasyar kami mat kininanang mau. Ibagayon tulad tangarod kininanang, tada kayon ti umayag pasyar, Tatang. Sige nga raw, anak ko. Ag-text kami taw no kaano kami nga umay. O sige nga raw din, Tatang. Kastapay. Bye! Si Kapay lang ti makaammo dito'y. Nagbakasyon na kiti 1 week. Ni, nagatidog mo ti 1 week a bakasyon mo, like kan? Agawid ak namin iti probinsya mi. Nabayag matan asaan ka nagaw-awid. Mailiw akon kada tatang kananang. Imbag man tapalubusan na kati asawam. Apay kitin asaan kat naganak ko mati pasyara. Ni ngamin Daniel, di nakpalubusan nga agawid. Ay, saan mat amabalin kanyak ti kastaa? Aga pa kami kan ni Ben no di nakpalubusan. Nasingpot siguro ati asawam. Saan akas kanya? Istrikto ti asawa. Ti desisyon na ti masursurot. Ay, sana mabalin kanyak ti kasta. Imbag ka pa yan. Kat kasanong arod. Kaputa saan nakaapalubusan. Saan ka mo nagaw-awid na ni Jayan dananang mo? Ngun, nabayagan ajak nagawid. Saan ka kadi mailiw kadagiti naganak mo? Kinapudno na, mailiwak mat. Iso nga rod nga iso dalaangan ti paumayag ije balay. Iso da pa'y laang ti agbiyahe. Kapilitan Ay, si damat. Anong sandan Taura iso da, kat mailiw damat laang kano kanya. Manong Abel, apay imawag ka? Nagrubuatan dananang dito Mapan mo ita sa bata ni J Terminal. Sige nga rod, Manong. Ibagaklatan ije trabaho nga ag half day ak ita. Talaga ka di anas kan adananang pa'y di agbiyahe.
Pasensya kan manong. Talaga adi nakpalubusan ti asawa. Makita mat siguro ti panagayat dananang ka. Ikam kumamat iti importansya. Saan ati pagayatan latan ti asawam ti masursurot? Manong, Jemari, at damot asawag. Ngam saan kong ar-aramiden, tikas iti ar-aramiden ti asawag. Palpalubusan ti asawag, no sumarungkar iti nagangat na. pasensya kan amanong. Ngamjak kabalan asalungasingan ti pagayatan ti asawa. Aga pa kami laeng. Ngam saan mat amabalin na kastalatan. Agkalintagan kam ta. Barang ano agbaliw tumat laeng ti kapanunutan na, manong. Naitulod kayo matan dito'y balay, nanang. Tatang, da kayo latan ti makaam mo dito'y. Ipagpabalay yung latan. Nakaluto akon. Mangan kayong tulatan numabisin kayo. Nasken ngamin asumre ka kon iti trabaho. Tani maladaw akon. Aniya, ay kasangsangpot milaang. Ang panawan na kami. Agi istorya tayo kumapay mo't anak ko. Saan ka kadi mailiw kada kami? Inton sumangputak laangan inton malam, nanang. Pasensya kayon maladaw kaminan. Di ka pa'y lang amin nagpakada asaan ka asumrak ita. Amangan no sa andak apalubusan, tatang. Adda ngamin nagbakasyon na kadwa. Kasta ka day. Malang arod. Urayin da kalatan inton malam. Anak ko, siya kong ti agim daw itinanganan tayo. Agyaman narod ananang. Agim saan ka kumapay asumrak iti selidyaw. Agi istorya tayo pa'y kuma. Nabayag ngagpayson ajak nagawawit ijay ayan tayo. Kumusta matan ijay lugar tayo, tatang? Adumitin at nagbaliwan na. Ultimo dagiti ubing nga kaaruba tayo. Saan munto idan amalasin no makita ida? Amom kaday anak ko. Nga agasawa itanda Delia kan buyet. A batchmate mo. Kat adan anak da. Kasta ka di, nanang. Ay, imbag man. Idinto ta siya. Katjak matlaag si Kugong. Madanon tulat tamad anak ko. Di Mari, kung may kamaturungan. Kanya ka matan? Di mo ko nangagpuyat ka. Masapata, karting itong tikat. Gusto na ita na chismis. Dala, mapan ka maturugan anak ko. Narigat mo't nga agpayso no mapuyatan ka. Alang harod, nanang. Tatang, da kayong timaka mo dito eh. Pasensya kayong iti asawa ka. Imbes kumamat ang makiinistorya kada kayo. Ngam saan mat. Kasimre kan iti silid mi kalpasan anangan. Ayos laeng balasang ko. Maawatan ni mo takas deti ugali ti asawam. Agyaman nak iti isa sarong karyo kanyak, nanang. Tatang, agan anad kayo kumaiti biyahe yo Way nanakaw. Katagyaman kami iti panang itulod mo kada kami dito terminal. Awan anyaman na, tatang. Ay, kaanon to nga taman ti panagkikita tayo, anak ko. Barang agbaliw tumat laang ti asawa. Kat palubusan nakton asyak ti mang pasyar kada kayo, nanang. Ikar-kararag ko day ta anak ko. Ti panagbaliw ti asawam. Sige nga rudan, nanang. Tatang, lumugan kayon. Saan nyo aliplipatan ti pasalubong ko kini Manong Abel, Way nanakaw. Di ka madanagan. Malangarot na lumugan kami iti boss. Nagkamit nga tan iti Manong Aldaw panagyandag iti dadakkel mo dito'y balay. Wen ngam sa bali latamat no siyak ti pumasyar ijay ayan mi. Saan nga rod amabalin? Apay ayang ipilit mo? Kasanunton, no saan to akabailan dananang kantatang ti agbiyahe. Jak tumat ten makita ida. Jak tumat maasikaso ida. Kasta ka di? Adamat ni Manong mo nga, Abel. Anya nga iti serbina nga iso ti asidag ka dananang kantatang mo. No di na ida asikasuan. Wen ngam saan laeng mat nga iso ti anak, Daniel. At damat pagrabangak. Maawatan mat siguro ni Manong mo dayta. Amuna mat nga daka iti adayo. Kat iso ti asidag kadakwada. Agyaman nagtada ka mat laengan.
Apay, kailiw na? Siyempre, awan mat ngaming kadkaduha. Kat, kumusta ngayon mat ti bakasyon mo? Siyempre, naragsak. Naipapas ko ti iliw ko kadagiti naganak ko. Oray siya. Oray kaskasano. Naipapas ko mat ti iliw ko kadagiti dadakkel ko. Kasano ko ma? Isuda ti may nagpasyari di balay. Ay, nasayaat nga rod ano kasta. Apa yun? Anya ti mapaspasamakan ka? Maulawak matan. Amang ano anyamot tanday ta. Kasapulan nga agpa-check up ka. Uyugan ako mga agpa-check up Daniel. Kanayon nga minan ang maulawak. Kasla kakapsutak. Ay, kasla na pampano ka kakanayon. Uray awan mat inararamid ko. Alang nga rod, kuyugan ka. Amangan mat no aginaw ka. Jak nga rod amo. Ngam kanayon na kasla aglaladot kan agkakapsutak. Alang nga rod, maturog tan. Masapata amapan iti doktor inton bigat. Anemic ka mat gaya. Kasano detan? Kasapulam ti inana. Kan kasapulam ti agagas. Isu asumardeng ka pailang iti trabahom. Jak matamo akas ti gaya man ti sasaada. Narigat no mabaybayan day ta. Ta delikado no kumaro. Jak matan makagaraw dito ibalay. Kasano itan? Siyak pailang ti mga ramid kadag iti trabahom dito ibalay. Bakit? Kumarkaro mo ti kasasahad mo. Nakakutkutong kan. Kasano? Awanak mo't akanayon ang mga sikasukin ka. Kaputanaskin mo't nagtrabaho ak. Tapno adda pagagas mo. Anya nga tano agawid ka pa'y langit yung balayo. Tapno asikaswan da kadatatang kananang mo. Ha? Palubusan na kun nga agawid. Kapilitan na. Tapno sana kumaro ti sasadam. Ala ang aron. Kaya't kumati agawid. Kaya't ko ang makadan na datatang kananang. Sige. Itulod ka nga rod inton bigat. Una yun ti asawang. Itataad darik-rik na di na kamot nga rod maasikaso. Ipaasikaso nakakadangani. Bayamon, Abel. May mayatan no dito'y pailang ngagyan ni Gemma Ray. Tapno maasikaso ang nasayaat. Agtrab-trabaho nga rod di asawa na. Tapno ada pangalaan da iti pagpaagas ni Gemma Ray. Sapay la ko mga rod, taag na ka man ti asawang. Kat palubusan na kanton, nga umay mang pasyar kadananang kang tatang. Barang kumaamano, no makaamiriston ti asawa. Bumangon kan anak, nakaluto ni nanang mo. Inlutuan na ka iti ipalpaluto mabulbulong, tinagdudumaan natang anasagpawan iti tinuno nga ikat. Agyaman na kada kayo kininanang tatang. Gapo iti panangas asikaso yung kanya. Panagrik na kat ininot nga agsublin ti pigsa. Ay kat nasaya at launay ano kasta. Makitak nga rod kat kasla mo mayamayatin ti bagim. Maragsakan lakit din ni Daniel. No makita na nga ininot ti panagimbag ko. Kaano nga ta nga umay nakamot pasyarain. Imawag idirabi tatang. Umay kano ita. Ay kat nasaya at nga rod. Tapno makita na asaan da ka binaybayan. Maragsakan na ka. Tamakita ka mayatan ti kasasaad mo dito, Gemma Ray. Agyaman na kada kayo atatang. Nanang, tasaan nyo binaybayan ti asawak. Ay, anak me ni Gemma Ray. Saan mi nga rod abaybayan, barok? Kahit kasano nga rod ita tamayatin ti kasasad ti asawan. Isurot mo ka din iti panagawid mo. Saan pa'y tatang? Kaya't ko naan anay ti panagimbag ti asawak. Kaya't may mayat magyan pa'y dito eh. Sapay la ko Daniel. Tenton agimbaka. Palubusan nakto kumaakanayon nga umay sumarong karkadananang kantatang. Bakawanan da ko tatang, nanang. Ken uray si ka, Gemma Ray. Nung nagbalina ka man naging bubukod. Ti panagkunak namin hindi. Kat saan kayo nakasapulan, nanang, tatang.
ngam ita, napanag nakakasapulan kayo unay. Iso amanipod ita, nawayakan to nga agawid dito'y balayo. Anyaman nga oras sa kayat mo, Jemary. Agyaman, Daniel. Tanaka-ameris ka matlaangan. Alaga rod, taagid asara kon. Mangantayon, taamok amabisin kamot anak biyahe, Daniel. Tulungan da kayo, nanang. Agidasar tayo, tatalaga mabisina kon. Nala, mapantayo nga rodan, ijay kusina. Ita, naimbaga na kon iti sakit ko. Nagbaliw matenti asawak, Mr. Longley. Kadwak pa'y kit di nakanayon apo masyar, ijay balay, dananang kentatang ko. Saan na ko naparitan, kadagiti kayat ko apapanan. Tuy pagayam mo, Jemary. Agyaman at pagayam Jemary, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, uray anya pa iti mapaspasamak, saan tayo kumaliplipatan, dagiti naganak tayo. Saan nagapo tadadakkel tayon, ket ibaga tayo, akabaalan tayon, aditay kasapulan idan. Kasapulan tayo latta, dagiti naganak tayo. Bueno papagayam, ingkay nangaganti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagama nagpailingad iti naga na Jemary, at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Kan computer recording technician, Leonard Rebutaso. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan at Jane. Manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley. Agtawan itan iti 30, ngem nagtalinaedak a single. Iti daytoy nga edad ko, kasla na pukawen ti interes ko a makiasawa, gapo iti kapadasak ken ayat. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Jane, dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Nakariing kamot gaya man, Jen, anak ko. Kaririing ko, nanang. Ay nagsapa nga imay ni RJ dito'y balay. Nakaturog ka pa imo lang amin itay. Amok nga umay, isong arod anaturugan. Unay keter aramida mon iti boyfriend mo, anak. Ay nananang, kakaiso na a day off ko ita. Kaya't ko ti agtali na dito'y balay. Uray ko maano kinasarita mo. Maumakan kwa na, nana. Na, anya pa'y laang ay timakunamkin ni RJ kat nakaananos. Nagsimput abaro. Ay na, itimplaan dak man ket di iti juice, nana. Masadutak at tumakdat. Kan di tayo man napagtungtungan ng dayjing RJ. Tauray nagan na laang. Jak kayat amangeg. Oh, friend, kumusta ka ti day off mo? Hay, nagmalmaluma ka nagbuy-buya. Kinan ko amin na kayat ko akanan. Nag-beauty resak, Ikat masaya at ano kasta? Di mo ibagbagak ni RJ, Imay ngamin iji balay. Tungtungan mi ngamin nga ag-date kami. Among tinaramid ko. Tinurugak. Ay, isumat lagayam nga imawag ka niya. Ha? Imawag ka? Anya nga timbagana? Pilpilitin nak nga awagan ka, ta ipalagip ko kan ka, jay date yo. Mabainak mo't nungay agungot ka, kat day off mo. Imbag ta di mo inaramid. Talaga akagura ka no inaramid mo. Iso nga rin asaan ka nga inawagan. Diyan man ang apay akistoy tirik na. Love mo ka di pa'y laang ni RJ. Asla saan? Sayang mo't ati 5 taon a relasyon nyo. Nauma nga rodon. No nauma ka, di i-break mo. Maasyanak mo. Diyak kaya't amasakitan.
Nasaksakit no ilambang mo tipod no ariknam. Uray masaktanan Basta maibagam tiriknam kunkwana. Paano nutot pa? Ala, agmerienda takit din, tani. Mabisina ko. Jen, anak ko, adda bisitam. Jen, Wan, amo kasi ka. Nakitak jay motor mo di tarwar. Ay na, saan ka kadi nga agong ungot kan ko, anak ko? Tanagbayag na kang inururay. Nabanugak laang. Agong ungutak mo tayo. Ala, panawan kayo dito'y salas, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Apay nga imay kapay dito'y balay ni. pasitsyakan, Jane. Saan ka magnaminang nga ag-reply kadagit ti text ko? Awawagan ka. Wan, tabi si ak. Narigat ka din nga awatan dayta? No ibagam abisi ka, maawatak mo't kat. Nasakit ti ulo. Kaya't kung tiyag na agawid ka. Sige. Kaya't ko lang nga ibaga, nga iayatan ka. Kaan tanga kita? Nagkita tan. Anya pa'y kumati kayat mo. Awagan kanto ka dilat ta. Awan pa'y wayak ita. Busy ak. Kaano nak narod nga awagan? Basta, di nakman kulkulitan. Tadyak kayat tinakulit a tao. Unay kan, nagado tilalabaak. Ngam dinak matlasar dengan nga awagan. Kadoan naklaang ba't nga umay ag-shopping? Apay nga min adi mo ayaban ni RJ. Nagboring nga rod akadwa day dya tao. Nagapa kayo? Inong taka. Asano? Nagkulit. Mapanpay dya balay ni. Isumot lagayang nga imawag manin kanya. Si kalatagan ti pagipulpulungan na. Kadun, ibagbaga na amin kanyak dagiti sakit tinakam na. Bayang? Among masyanak kan kwa na. Nagbayag tupay aluklukwan. Uy, sapay uray mo na ikatawa ha. Di ka lang masyan. Ay, jakman amo na nga payakas tuya. Numaminsan, marik na nga ay-ayat na. Numaminsan, kaslasan kumata na kayat. Ay na, kas kala teenager. Isardeng mo kumantikas tangar aramidam iti boyfriend mo. Ay, Sarah, dahil dyan man dyan kayat ko abag. Huh? Umay ka, mapantakitaan naman ti presyo na. Nga pa akaslawang gaganay-gayang agtrabaho dito italyer. Pampanunutak namin. Kaslasan na kung nakayat ti girlfriend ko. Ha? Ay kat naskan agsarita kayo. Ano kasta? Kaguran akmat nga ron no teksak. Ay kat no kasta. Ang mga no talaga, asaan na ka nakayat? Tapno jak unay pampanunutan ti problema. Agtrabaho ang agtrabaho. Ayong gayam. Nagawid ka masapa ita. Sikapay lang nga ron ti agtrabaho dito italyer. Sige Tapno jak unay pampanunutan ni Jen. Daw mauawagan ka. Milagro. Ni Jen ti umawawag. Sungbata madagos. Sige. Hello, babe. Hello, RJ. Mabalin ka din nga umay nakalaang dito opisina mi. Maditirik na. Agkakapsutak mo dun. O sige, umaya ka dagos. Urayan ka ha? Sige, umaya kon. Bye. Pasensya ka na, pare. Sa anak ang makapagtrabaho ita. Kasapulan nak ni Jen. Ay, kunak no ag-overtime ka ita. Intun maminsan to. Ay na, madanagan masakit ni Jen. Agyaman aken ka, RJ. Taindiritsom dito'y ospital ni Jen. Awan anyaman na, nana. Simruman tay sigod asakit na. Ti migraine na. Awan nga rod, nana. Kung ti doktor, anas kan nga agtalin na agpailaan dito ospital. Ay, kaasimot ti anak ko. Sa anak mo't nga rod ang makapagbantay. Tabawal ka no ti senyor dito ospital. Siya kung timang bantay kan kwa na. Arabidom day ta, baro? Una na. Aramidat ti amin para kan ni Jen. Agyaman akunay kan ka, baro. Nakariing ka, Jen. Iyalaan dakman iti danom. Mabitlaan. Siya kung timapan mangala iti danom. Sige, baro. Makitam day ta kinaanos ni RJ.
Iso lang arudan tinangyagkan ka dito ospital. Iso pa'y timang bantaykan ka. Nanang, amok na ita. Iso asaan mong apapaan, anak ko. Talagang ay-ayatan na ka ni RJ. Babe, makaruar kan dito ospital. Ang sakbay na. Ibusampay da ito'y ginatang ko akanam para kan ka. Tapno pumigsa ka. Katuan Subuan kan. O sige. Nag-sweet ka matan, babe. Kumusta kan? Uy. Nag-sweet kayo matan. Sana all. Sarah, umay ka dito eh. Agtugaw ka. Umay ka bisitaan. Sige Panawan kayo pa Thank you, babe. Uy. Nakita ka subsubuan na ka ni babe mo. Boyfriend ko matgayam. Kasta kumaaka na yun Saan mo nga papaan? Oh, kumusta di opisina? Ay na, saan mo nga apampanunutan di opisina? Talaga ma-stress ka. Di panunutan, in love ka. Oo. Uy, lumablab ba? Gadagiti ping-ping na. Talaga nga in love. Saan ka unay ngamin nga agbisin? Tapno saan asumro day tamay green mo? Well, amo. Anak kalakit din aya. Diyak kaya't nga agsakit ka manen. Diyak kaya't amasaksaktan ka. Gapo iti migraine mo. Agyaman ak iti kinaanos mo kanya, babe. Uray no kanayon ka nga apaan. Naanos ka latta. Babe, panagkunag. Nas ka na pagtungtungan tan, ti maipapan iti kasarta. Agkasartan? Kaya't mo nga agkasartan? Nabayanan ti 5 taon na relasyon ta. Naan-anay mat siguro day ta panawan. Tapno mamamuta ti tunggal maysa. Uwan. Apay kit din na saan? Ay na, agyaman na. Maragsakan naklaunay, Jen. Kat itatay manugot kan. Naskan aplan muntan ti panagkasarta. Jen, busy ka din? Medyo. Ada ka di ibagam? Uy, congrats Engage ka gaya man. Nakaamuam? Nalipatam ka din? Kad no impose mo yung Facebook account mo. Ayun gaya man niya. Kaano nga iti kasaryo? Saan may pa yan na pagdesisyon ng tipet sana? Isumat lagayam asaan na kun nga awagan ni RJ. Tawan mat gayam problema nan kan ka. Amom, naamiris ko ang love ko gayam ni RJ. Rumbang laang akasta. Apay kumaasaan mo nga ayatan ni RJ. Kat nakaan-anos a tao. Lusyak la amaysa. Nasken laeng agkasar kayon kin ni RJ, anak ko. Wananang, napatganan day tatarigagay mo. Ni RJ ti agbalin amanugang mo. Nasken amaamuan dagiti kakabagyan tayo nga agkasarkan. Ala, awan pa'y petsa ti kasarmi nanang. Iwaragawag yun adagos. Ay na anak ko, sigurado nga ado akakabagyan tayo ti maragsakan. Umay da amin iti aldaw ti kasaryo kin ni RJ. RJ, apay nga imawag ka? Diyak nga makontak ti number ni Jen. Simrak ka di iti trabaho na? When mat, simrak? Kaya't ko kumakasarita. Mabiit laang, tamapan ko kasarita. Naka-silent man ang siguro ti cellphone na. Busy ngamin. Mabiit laang kay nakasarita. Jen! Jen! Oh, apay. Ni RJ, kaya nakangawagan. Ibagam, busy Isuday di ka sa sarita. Ibagam, asyak tulatan ti umawag kang kuha na. Istobok. Hello, RJ? Wan Sarah. Nangagputing bagana. Nagyaman na ka. O sige nga, Rod. Bye. Jen, okay ka lang? Okay ak lang man. Madi ka ditimod mo ita? Iso asaan mo manen akayat akasarita ni RJ? Ay, makaumamat ngamin. Inedop ko pa yan ti cellphone ko. Diyak pa'y lakayat akasarita. Tanagado ti trabaho. Saan na nasaya timod ko ita? Iso asaan nak maungtan, RJ.
Nasurok may sa oras ang nagururayak dito restaurant. 5 misan na in-order ko akananta. Kat, kagura na. Ibagam lang, ti sakit tinakam mo. Kaya't ko lang napagsaritaan ta kumati kasarta. Awan ti kasar. Oh. Jen, Ag-break tan, RJ. Nauma akon. saan mo mat ko mga aramidan data kanyak? Saan na kon nga awagan tayo? Kasta ka di kalakakan kati amin. Pangasin, Jen. Ibagam kuma nga ang angaw mula ang dayta. Nakigtutak iti desisyon mo, Jen. Apay nga resign kan iti trabaho. Kaya't ko ti umadayo. Taapay. Saan ka kadian naragsak iti trabaho ditoy? Kaya't ko lang masabalyan ti aglawlaw ko. Dayta ka diti rason. Isu ang nakipag-break kan ka ni RJ. Imbaga na kan ka? In-break mo ano? Nasakitin akom na. Naamiris ko ngamin, asaan ko nga ayatan. Ay kasimot ni RJ. Kunana a pinagay-ayamam tirik nana. Nasakit mat kanyak ti panang i-break ko kan kuana. Ngam kasapulak tinananay a panawan tap nga makapagpanunuta. No talaga ada kami to ti agkagasat, ti agsabat tulat ta ti dalan mi. Kalpasan ti 7 a taon. Kunak nuad dan lalaki nga yamamom kanyak. Napanak lang nagtrabaho iji adayo a lugar nanang. Sa anak-anapan nagbirok iti boyfriend. Agbakbakit ka kadilatan abalasang anak ko. Nagsubli gaputa tani RJ latagayam ti kayat ko. Di RJ, agkita kayo pa ingata. Apay kit tinasaan. Bisitaak ni Sarah, ta kumusta? Amangan no mabalin nak akadwaan, tapno agkita kami ka ni RJ. Jen? Kumusta kan, friend? Nakigtot ka nakakita kanyak? Masikog kagayan? Wan, may kadwan a baby daytoy. Imbagman. Siya, single ak payaging gaita. Sino nga'y tinaasawam? Sweetheart, nakasagana kan? Jen? Ni RJ, ti asawak. Kasta ka di? Sumra ka, Jen. Saanan? Agawid ako na. Sumrumanan ti migraine ko. Nakita ken nariknak a naragsak ti pamilya da Sara ken RJ Mystery Lonely. Awan sabali a pabasulek no saan ato'y bagi. Sayang dagidi a panawen. Ngem jakon maisublipay tinapalabas. Tuy pagayam mo, Jen. Pagayam, Jen, saan mo nga'y ayan ti bagim? Ta saan pa'y analadaw ti amin? Padasem ti agayat manin. Ket iti day ti agundaway, sapay kuma, taam mumon ti aramidam, tapno agtalinaed ti naragsak, a relasyon. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Jen, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam.
Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lumley. Kaya't kumambat nga ibinglay ti pakasaritaan mi iti biyag. Tabarang makaibati ti sangkabasit nga adal kadagiti padak adumdumungeg. Bueno papagayam, intay tinggan ti pakasaritaan ni Angelica. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lumley. Adoy di kapiyo, mama. Iti suklatan dito lamisaan. Agya manak, Angelica, iha. Ala, panawan naklatan dito'y. Mapankan iti papanang. Andapay ko makayat ko nga ibaga kada kayo, mama. Mabalin ka di nga agsarita tapay. Sagbay ang mapanak iti pagadalan. Anya ka di dayta. Sige, ibagamlaan. Kasapulam ka di ti kwarta. Manoti kasapulam. Ibagamlaan, taitad ko. Saan aday ti kayat ko nga ibaga, mama? Ngam kayat kayo man na nakasarita, may papan iti madingar aramidan nyo. Kastalat na ka din di aramidan nyo, mama? Saan kay ka di amaasyan kan di papa? Kanayon anak kainom tunggal sumangpot, manipod iti trabaho, gapo iti madingar aramidan nyo. Anya ka di mananday ta nga ibagbagam, Angelica. Amumad, jakon ay ayatan ti amam. Di pa'y lang amin pumanaw dito'y balay, tapno awanan ti parikot. Anya? Tapno anya, mama? Tapno nawaya kayon iti dayjay nga Alex, kasta ka di? Nalabos kayo mat, mama. Jakon mapilit ti bagik amangayat iti amam. Ni Alex itan ti ay ayatag. Maawatam. Papa, nabartag kayo man na simbangpet. Ang mga numakaala kayo iti sakit. Nung kasta ka na yun, der aramidan nyo. Bayan naklatan, iha. Awan matlangan sir-sirbi ti biyak ko. Maasya anak unay kada kayo, papa. Ngam pangasiyo kumamot. Ipagpagapuyo kumalatan kanya nga anak yo. Di yo kumabaybay anti salon at yo. Angelica, iha. Bayan nyo, papa. Aramidat ti amin akabaalak. Tapno maornos tumat lang ti pamilya tayo. Agyaman ak iti dayta nga imbagam, iha. Kadayawan ka. Gapo iti kasta akapanunutam. Talaga napatagkan ka ti pamilya tayo. Wan, papa. Ikarik nga aramidag dayta. Iso apa nga asiyo. Idyan yung taginom iti arak. Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Oh, naliday ka manan, friend. Apay ka di. Pampanunutam ka di manan, dagiti dadakkel mo. Dayta ti pudno, Vina. Kan amom, kasladyak pa yan mayolo ti agadal. Gapo iti kastoy ang mapaspasamak. Masya anak unay kan ni papa. Kanayon ang mabartok. Awan matlaang ser-serbi ti kinabak ng mi. Gapo ta nariribok mo ti pamilya mi. Maawatak ti marikrik nan, friend. Ngam saan ka ko mga agpa-apekto. Ikarkararagtakit di, ama ka amiris tumat lang ang tinam. Kat utuban na ti bigdot na. Sapay la ko mga rutakas na ti mapasamak. Diyak kayat amarakrak ti pamilyami. When friend, o ala, oh my God, sumrektan di ta classroom. Mangrugin ti klase tayo. Ay na, si kamot gaya, Angelica po. Bala, oh my God, sumrak ka. Agyaman nak, Lola? Bala, tugaw ka po. Wan, Lola. Kailiw kayon, Lola. Uray siya ka po. Nabayag nga minon day ginaudi apan nakakita ka. Kumusta kayo? Nalidayak, Lola. Amoy mo't siguro ti makagapo. Wan apo. Bayam, kasaritak to ti inam. Saan arumbang akas jetar aramidan na. Gaputa kaasi kayo iti amam. Nagsingpot ti amam. Nuapay ang nagbirok pa'y laang tinam iti sabali alalakay. Kasarita yun ni Mama, Lola. Barang agbalbaliw. Wan na po.
Talagang aramidak dayta. Mala, dito'y ka na mangal daw. Ado timpalutok amakan. Iso adang gayan na kami amangan, Wan. Wan, Lola. Mama. Oh, apay akas naman ang ti panangkitam kanyak, Angelica. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Mama, talaga ka di nga awanan patagmi ka ni Papa kada kayo. Talaga ka di anapat patagan day nga Alex. Namda kami a pamilyayo. Sumardang ka man si ka, Angelica. Di mo amot ibagbagam. Mamin ano ka di nga ibagakken ka asaan kun nga ay ayatan ti amam. Napukawan anaming pinsan ti ayat anariknak para ken kuana. Narigat ka di amaaw atam dayta. Managing bubukod kayo, Mama. Bagay yun lang ti amuyo ang panunutan. Bukod yun lang ang pagragsakan ti pampanunutan nyo. Anya, di nakpagsasawan iti kasta. Anak kalaang, iso adinak nga diktaran iti kayat kung aramidan iti biyag ko. Naawatam! Madamaman gayam ti panagbasayo iti pagyawarnak iti salas, Papa. O adtoy nang yagak iti kapiyo. Idi suklatan iti lamisaan. Di aman ako na iha. Apay, awan ka di ti babaunen. Adada, Papa. Ngam siya kung tinang timpla, kanang yag iti kapiyo. Papa, nagsarita kayo ka din ka ni Mama? Ay, saan pa iha? Kan may sa amok, adinak mitlakayat akasarita tinam. Isu abay-bay ang tapay laeng. Barang baka amiris tumatlaeng. Sapay la ko mga ron, takasta ti mapasamak, Papa. Diyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaang nga aramid ni Mama. Anya ka diti kayat mapagsaritaan ta, Angelica. Apay nga inawis nak dito yung restaurant. Diritsaan kayon. Kayat kong adaywang ni Mama. Saan kami ang naragsak? Gapo iti dakas nga aramidan nyo. Pasensya ka niya. Ngamjak ka bala na mapukaw iti biyag ko ni Aleta. Ipatpatig ko na iti inang. Iso sorry. Ngamjak mapatganday takid daw mo. Agpakpakasyak, Uncle Alex. Adaywan nyo kumati inak. Basol ti kastangar aramidan nyo. Siyak itan ti ipatpatig na. Saan nan nga ayatan ti amang. Iso ajak mapatgan tikid daw mo. Lugas na nga, Rod. Ipakpakita yu lang ti kinaawan konsensyayo. Di yu amo apanonotan tirig na ti sabali. Awan sirbi na anti adal kayo. Pasensya ka niya. Ngam talaga ajak kabaalan na sinaantinam. Gaputa ay ayatek unay. Nasaya at tasimbang petkan, Angelica. Ada kayo matgayaman, Mama? Ngam apay ang makakaungat kayo? Apay akas dya iti naramid mo. Apay a pinabainam ni Alex. Apay? Kaguradak ka di? Gapo iti kas dya nga inaramid ko, Mama? Panagkunak kat awan mat dakas na tikas dya nga inaramid ko? Kinasaritak laang mat. Kat imparupak kan kwa na ti kinapod no? Anya? Apay, Mama? Talaga ka di nga awan konsensyayo? Saan kayo ka di amasyan ang makakitkita kan ni Papa ang marigrigata? Sumardang ka! Di mo amot ibagbagam. Mamin anok ka di nga ibagakan ka. Adjakon ay ayatan ti amam. Napukawan na namin pinsan ti panagayat ko iti amam. Ni Alex itan ti pudno nga ay ayatak. Natangkanan na talaga ti puso yung Mama. Hanggang ala, no talaga saan kayo na malapdan? Aramidin nyo latangarudan ti anyaman na kayat yo. Kat idaw-dawat ko. Asapay la ko mata makaamiris kayong tumatlaang. Anya, naiturad mo akin na sarita day nga Alex, friend. Nagturad ka matan. Diyak nga minan ka ba ulan akit kitaan ang marigrigatan ni Papa? Gapo iti matingar aramidan ni Mama. Ngam, ang mga no kaguran na katiinam, gapo iti kasting inaramid mo.
Talaga kaguranak ni mama. Ngam sa anak amabutan. Gaputawan mo tidakos na itinaramid ko. Ala, idaw-dawat talaktan. Asapay lang ko ma. Tama ka amiris da nga padpada. Kat igyan dan timadi nga aramid da. Agyaman akan ka, friend. Awan anyaman na, friend. Ang pagayam tangarod, isungay saksakit ka. Ala, lipatan pa'y lang ang tiparikot mo. Sumratan di ta classroom. Gapot tamang rugin ti sumaruno a klase tayo. Angelica, apo. Malmalday ka manan. Anya ka di manan aya ti parikot mo. Lola Sheila, masyanak namin unay kan ni Papa. Gapo iti kasingar aramidan ni Mama. Mabaybayan pa yan ni Papa ti salon at na. No daduma, kaslajak pa ikitin mayulo ti agadal. Gapo iti kas ti amapaspasama. Maawatak tirik na, apo. Ngampang nga asim. Tasaan ko bada ito yabanag ti pakadadaulan ti panagadal mo. Lola, ikararag tayo kitday. Asapay lakuma. Tama ka miris tumat lang tinam. Kasta mo tanjay karelasyon na. Anya ka di mananti bagam, Angelica. Apay nga inawis nakmanen dito restaurant. Uncle Alex, maudin dahi ti apa nakisarita kada kayo. Katsapay lakuma, tamapat gamday ti akid dawag kan ka. Anya day ta, iha. Ang pakpakaasi adaywan nyo kuman ni Mama. Diyak kayat amarakrak ti pamilyami. Gapo iti minama ag a relasyon nyo. Angelica. Apay, kaya tiyo ka didiag na nayon ng basbasol? Husto ka, iha. Diyak kaya tiag na nayon nagbasbasol lantan. Iso sige. Patgak tikid daw mo. Liklik akong ti inam. Katput den mi matan ti basol a relasyon mi. Agpaiso ka di timbagayo, Uncle Alex. Waniha. Naamiris ko nga awan nga agpaiso ti masakbayan ti basol nga yan ayat mi kini mamam. Kat di kagdanag. Siya akong ti umadayo. Bakawanan nakiha. Agyaman nak, Uncle. Kat di kay madanagan, napakawan kayon. Kat sapay lakuma, tamasarakan nyo ti ayat, amaikari kada kayo. Anya ka diti ibagayo kanyak, Mama? Angelica, anak ko. Agsangit kayo matan, Mama. Nagsarita kami ka ni Alex. Kinunana kinasarita mo ka no. Pakawanin dak, no inaramid ko mantikas jay. No mabalin ko ma. Diyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Gapo iti minamaag nga aramid jo. Saan ka madanagan, iha? Saan ka kagura? Gapo iti kasjay nga inaramid mo. No di kat dayawan ka. Gapo tanay turid mo tinakisarita ken ko. Mama, katagyaman ak iti Diyos. Gapo tanalaw-lawagan matla ang ti panunot ko. Kat naamiris kon ti bindot ko. Makiwin naswasa kon ka ni Alex. Agpay sa Mama, naragsakak ka po iti dayta. Puno tinangag mo, iha. Katagyaman akan ka. Gaputa saan ka simuko kanyak. Nakaamirisak, gapukan ka. Gaputay patpatag kayo kan ni Papa, Mama. Katagyaman ak. Gaputa saan matlaang amarakrak ti pamilya tayo. Mario, mabalin ka di nagsarita ta. Apay, Alita. Tapnukid dawom kadimanen nga agsinatan. Saan? Kayat ko ti agkid daw iti pamakawan. Amok na nagsanti nagbasulakan ka. Kat sapay la kumata papakawan nakpay. Alita. Ikarig, agbalbaliw akon. Kan nakiwin naswasa kun ka ni Alex.
mapakawanak ka di pa, Mario. Agpaiso ka din dagita amang mangagkukan ka ita, Alita. Wan, katsapay lang tama pakawanak, gapo iti nadagsan na nagbasulakan ka. Iti pamilya tayo. Oh, nabayagan nga inururay ko dahito agundaway. Ipatpatag ka launay, Alita. Kat di kagdanag. Napakawan ka na, bakit? Agyaman ako, Nay Mario. Agyaman ako. Tanapakawan na itilaksid tinadagsan abasul ko ken ka. Mama, Papa, naragsaka. Gapo iti kasta makitkitak kada kayo ita. Saan matlang ang marakrak ti pamilya tayo? Ipatpatag kayo, Nay. Mama, Papa. Nakaragagsak ka, friend. Gusto ka, friend. Gaputa na ornos matlaangan da mamakin, Papa. Naragsak dagiti dimar ay iti na ngayon at Thanksgiving party, friend. Kablawan ka. Gaputa na ornos matlaangan dagiti dadakil mo. Juan, Vina, friend. Ala, umay ka. Intay dyan lang bisaan. Makipagragsak ka kada kami. Ita, naragsak kamin. Gaputa namin pinsanan nga inidyan ni Mama, timadi nga aramid da, Mr. Lonely. Kat ni matangkal Alex, nadamag ko ang nagabroden, tapno maadaywan nan ti inak, kat makalipat dan ngagpadpada. Kastain kat agyamanak, tuy pagayam mo, Angelica. Angelica pagayam ko, nasaya at met, tanakami ristinam. Tapno naurnos yumutlaeng ti pamilyayo. Kat dayawin ka, gaputa saan ka nagrebelde, akas iter aramiden dagiti duma. Ala, sapay la kuma, tamataginayo ng ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, maing kay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan nga Angelica, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Maricar at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak nalapdan ti bagik, kat tinutupak ti numero 1 at chismosa dito'y lugar mi. Uray adayo nga inaunangam iti siya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Maricar dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay unay kan, Maricar. Anya laengan ti baga ti tao iti kasta kasasaad mo. Apay ngamin at ibaga ti tao ti pampanunutan nyo, ayan, nanang. Amumatan ti tao dito'y lugar tayaw. Sigurado asikan to ti pagchichismisan da, entun madlawon ti tiyan mo. Ay na, tatang, anya nga ro ti maaramida. Kat kasapulan mo ten as sumakay iti barko, tay nakasikog kanyak. Iso apin nagawin na kun dito'y balay, taawan kadwak ijab abangan mi. Kunam amapan ka ijay syudad na agtrabaho. Ngam nagpasikog kamot gayam. Uray tanagkarimat ni Roger, adi nakbaybayan. Agpawit kanu kanya para iti kasapulan mi kani baby. Kate, mamati ka, mate. Patsampay ita, no pawitan na ka. Amok anapod ni Roger kanyak, tatang. Patsyak atong palan na dagiti Karina. Ay kat nasaya at notong palan na anak ko. Kanagsagana ka. Masiguradok asikan tao titungtungtungan dagiti tattao. Ay, awan bibiyang ko.
Saan mo't nga isudat timang pakpakan kanya? Kumusta kan, Roger? Imbag man ta nakaawag ka? Okay, aklaeng. Kailiw kan, iso nga inawagan ka. Nakaawid ka din dita balayo? Wan, nagawid na kadagos. Apaman apimanaw kan. Nasayahat mat, tapno sa anak nagdandanag. Andadam tisikog mo Wan Saan ka ngagdanag? Jak baybayan tisikog ko. Saan ka di nagungot dagiti dadakkel mo? Nagungot da Ngam awan mo't laang maaramidan da. No di mga klon iti kasasaad ko. Saan ba ni? Saan kayo abaybayan iti anak ta? Binulan ngagpawitan iti kwarta. Agyaman na, Roger. Namnamaa kasaan nakabaybayan. No kasta, nagpasikog ka lang ijay syudad. Kat itatamasikob kan, nagawid ka matun dito'y lagar tayo. Oray nagpasikog ka. Ngam saan nakmatabaybayan tinakasikog kanya. Ayan na nga ron dita. Apay asaan mo akadwa? No siyakla ko mga minti sinong batam. Di na ikasar ka kuma. Kasapulan ngamin sumakay iti barko. Isungawan ita akadwak tinakasikog kanya. Kat patsi masublian na kapay. Apay kit din na saan? Kasano? No makabirok iti sa bali. Saan ang maaramid kanyak dayta ni Roger? Nanang, kaduan nak amapan mangala iti impaw it ni Roger. Anya, talaga pinawitan na ka. Katisungaro titulagan ni. Ay kat nasaya at ano tong palan na titulagan niya. Ala, agrobot kayo kit din. Ta-grocery tayo pay. Adun ti awan akasapulan diti balay. Kasano kat awan mo't pagbirukan mi kinitatak mo. No saan ati agtalon laang. Isungarod ako yung ganda, tagatang tayo iti masapsapol tayo. Apaman ang maalak ti pawit ni Roger. Nagadumot ti ginatgatang mo, anak ko. Abasto tayon iti makabulan da ito'y nanang. Tapno saan tayo akanayon arumwan. Ay, na kayo, abapalasan. Kitaan niyo. Saan kayo maagpaspas ikuglatan ipinuasino nga nitan? Sakay agawin daawan mo't ama ti si Kogyo. Ay, siyak nga ta, ti paspasagidan ni nanain siyang nanang. Ay na anak ko, baybay amlatan. Saan mo apanpansinan? Ang mga nuad-ad dalaang nututupam day ta tao. Chismosa dito'y lugar tayo day ta. Mapantayo nga rod lumugan ng nanang. Ay, diyak kaya't adenggan dagiti ibagbaga day ta chismosa. Nasaya at may, tasaan mo na tinutupan, anak ko. Nalaing ang makiapa day jay abakit. Amang anuad at dapay nga ibabain na ka. Urayim latan, ti panagsubli ti ama, ti anak mau. Wen tatang. Kinunana, dito ito ti pagawitan na. Dito ito mo't amabunyagan ti anak ni. Nasaya at matngarod. Tapno awan to ti maibagbaga, jay chismusa akalugaran tayaw. Song batak ko mga rod, tatang. Ngam amang ano ibaga na mapasagitan ak iti ibagbaga na. Ay, may mayat no agtal na kalatan. Nukas jay asumanao. Dagkalan ti tiyan mo. Ang maging gaita. Saan nakapailang sinarungkaran tinakasigugkan ka? Saan pa'y mo't analpas ti kontrata na? Amom ka di. Asikan ti pagchichismisan dagiti kalugaran tayo. Awan bibiyang ko kadakwada, Noli. Saan kun nga obligasyon nga ipalawag kadakwada, noan niya ti mapaspasamak iti biyag ko. Sa bagay mitkit niya. Oray ka di mo't sika? Kat babalawan na? Saan mat? Ngam masayangan naklaan. Ta saan ngamin asyak ti kinayat mo? Saan adata tinaituding iti tunggal maysa, Noli? Good luck langan kan ka. Kat sapay kuma, taagpay so asang patan na ka, tinakasikugkan ka. Dandanin ti panaganak ko, Roger. Kabulan akon itaabulan. Magagaran ako na makaawit. No makapagpasngay ka itaabulan, ang mga talo, when upat pa'y abulan, sakpay ang makaawit na. Nasaya at matatap na makitam to ni baby. Apaman na sumangpultak, pabunyagan tanto ni baby. Sumarunon to ti panagkalay sata. Sumakayak pa'y siguro maminsan,
mabalintan to tiyang kalaysa. Agpaiso? Ikanlay sana? Katrumpang lang Abay, di mo kaya. Kayat ko Kayat ko launay, Roger. Alang arot, agan-anad ka kanayon dita. Saan mo abay-bay ang tiyang balinganak ta? Uray si ka. Agan-anad kamot akanayon. Agyaman na, tanakapagpas nga ikamutlaang anak ko. Kunaklakit din numasisarian ka. Wan nga rod, nanang. Ay, narigata na ka naganak. Kit no naglukmag ngamin ti apo kok arimwar. Wan nga rod, tata. Sigurado nga ang video call ni Roger, apaman ang makaawit tayo. Ay, katun tapno makita na matiputot na. Maragsakan lakit di dayjay. Talalakay, tiin mo na aputot na. Wan nga, tatang. Taiso ti kayat na. Lalaki ti umuna. Kat babae, ti sumaruno. Nanain siya. Da kayong mati masabat ko. Awan. Napanak man gimatang iti asukar. Ay, sika ngay. Papanamad. Gumatang ang iti asin, nana. Ay madamag kuman. Naganakan. Ngam di man lasim marong karmat tinakasikugan ka. Di pa'y nga minalpas ti kontrata na, nana. Sana ba ne? Dandanin malpas. Agawit ton dayjay. Ay, kat. Nasaya at no awidan na ka. Ay, day takot nga mintirigat na ti agpasikog nga umuna. Adi pa'y nagkasar. Di kay tumot lang amin makatututor. Anya? Ay, di ka masaksaktan balasang ko. Tagpay sumat ti ibagbaga. Agmano nanang, tatang. Kasyan nakati Diyos baraw ka. Nanang, agmano Kasyan akati Diyos, baro. Maragsakan na kamakam-amo kada kayo iti personal, nanang, tatang. Kastamot ka na kamay baraw. Mala, saklutan mo't ti anak mo. Tamaw, magagaran kan ang makakita iti anak mo. Ato yan ti anak ta, Roger. Ala, iyag mo man nga ron. Tasakmat ti mangubba. Sumardang mat siguro ti chismis kanya, tadakan. Saan dan nga ibagbaga anak pasikugak lagtan. Ala, pabunyagan tanti anak ta. Kat imbitar mo amin nakarobam kan kakabagyam. Iti kasta, mamamudak. Sige, ano kasta ti kunam? Awi sumida amin. Uray dagiti mangichismiskan ka. Awi sumida. Tapno sardengan da kan. Adugayam ti kakaruba kan kakabagyan nyo, tatang. Ay, wain baraw ka. Adu pa'y katisaan anabagaan. Ngam imay dalata. Saan nabalay? Adu tinapartay. Inggagarak tinagpaparti iti ado, tatang. Tapno saan nga agkurang. Ha? Ay, Abay, tatang? Day ta babae ang nakabado iti nangisig. Kan nakapal da iti brown. Agisupsupot man. Kat no day ta. Tay kang runaan ang mga chismis kan ka, marikar. Mabait laang. Ibidyok man? Ay, sige. Ibidyok. Tano ichismis na kapay. Ipakitam kan kwa na day ta abidyok. Ay, nakipangan lang aruden. Agisupot pa'y. Ay, kat no permi apa nang babalaw na iti anak ko iti kalabas. Ay. Makita na siguro nga do ti sagana, tatang. Iso nga alistuan na maten ti agisupot. Ay, awan kat babain na Ay, mapanakargaan ti plato na. Sa agpaigay nga agisupaw. Ay, unay ay. Nagalasay na. Nadaanon manen ti isasakay ko iti barko, marikar. Agbati kayo manen iti anak ta. Kat anyangay nga ron. Basta agan-anad ka akanayon, ha? Wen, uray si kamat. Kansan mo abaybayan ni baby, Apaman na makasubliak. Agkasartan ton. Namnamaak day ta. Wen, noan niya ting karik, tungpalang.
Amo Maricar, ichis-chismis na kamanan ni Nana Insyang. Anya man hindi bagbagana. Kabit ka kano. Tanuawan kumakano asawa ti ama ti anak mo. Ikasar na kakano kuma. Ay, anyamot tan ni Nana Insyang. Ngam kinagpayso na. Agkasar kami matkat ka ni Roger. Urayik lang ti panagsublina. Taiso ti panagkasarmi. Kasta ka ni. Day tamot ngamin ti ibagbagan ni Nana Insyang. Nagalas at talaga ti aramid ni Nana Insyang. Apay manan aya. Ichis-chismis na, akabitak kano. Ta saan na kano nga ikasar ni Roger? Ay, talaga at tao analay nga sumaaw. Inimbitarak lang nga rodan, iti pabunyag ti anak ko. Ichismis nak pailaang. Kat no permi apa nang isupod na itimakan, iti pabunyag ti anak yaw. Wan nga rod tatang. Sika matgayam ti masabat ko, Maricar. Apag iso, nasabat kayo, Nana. Adangamin kayat ko alawlawagan kada kayo. Anya dayta. Ichis-chismis yu kano akabitak. Ha? Apay, saan aya nga agpayso? Inkasar na kakuman ajay nakasikugan ka. No awan pa'y asawa na. Saan kayo amadanagan, Nana? Imbitado kayo inton ikasarnak ni Roger. Inton sumangpad. Mabaling yan tumanan di agisupot iti makan. Akas iti inaramid jo, iti nagpabunyag kami. Anya mo ti lablabidam? Tanangam ti panagsasaom sika akabi. Adda ebidensyak, Nana. Saan akas kada kayo, adiyo amo ti lablabidan nyo. Kitaan nyo na ito ang video. Ipabuyak kada kayo. Ay, i-delete mo na ita. Tanakababain. Amo yung matgayam ti mabain. Ngam nakalalain kayo asumana o itipadayo a tao. Maminsan pa'y nga ichismis na. Iwaras kung da ito'y a video. Ay, pasensya ka lang kumahan, balasang ko. Ay, ikarek, saan kan nga ichismis pa'y? Nagtal na anaming pinsan ni Nana Insyang, Mr. Lonely. Ita, nagkasar kamin kini Roger. Inimbitarak latamat idi ni Nana Insyang. Ngamjak nakita adim maray. Tuy pagayam mo, Maricar. Agyaman nakpagaan Maricar, iti da ito apakasarita ket ti makunak, saan mat siguro adakas, nututupan ti inauna ngamda tayo. No isumat ti makagapo a makaamiris da iti madi nga aramid da. Basta alain tayo latta iti nasayaat asarita. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Maricar at taga Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, ganiti madireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez, kan computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.